Iyi ni inkuru mpamo ku bantu bifuza kwiga ururimi rw'Ikidage by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu munsi ku itariki ya 4 Mutarama 2025 Der Sprachenhub German Language Academy yakoreraga mu mujyi wa Kigali yamaze kwibaruka ishami mu karere ka Huye aho babazaniye German Language Academy Huye Campus. Kuri ubu amasomo yamaze gutangira. Ku bantu biga mu gitondo no kwiga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 5 n'igice. Abiga igicamunsi no guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 7 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni mu gihe abiga nimugoroba nabo biga iminsi yose guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. No guhera ku isaha y'isa 11:30 kugeza ku isaha y'isa 2:30. Ni mu gihe abiga muri weekend bo biga kuwa gatandatu no ku cyumweru guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni muze mwiga Ikidage mu byiciro bitandukanye birimo A1, A2, B1 na B2. Mu rwego rwo gutangira German Language Academy Huye tubaha ikaze tubafitiye igabanyabiciro cyangwa se ibizwe nka discount mu ndimi z'amahanga, aho abanyeshuri bashoje ayisumbuye ndetse n'abiga kaminuza bemerewe kwiga kuri discount. Ikaze wiyigira ururimi rw'Ikidage kuri make, vuba, neza kandi heza. German Language Academy Huye Campus dukorera ahazwi nko mu Cyarabu, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye mu nyubako ya Arsenal Complex kuri etage ya 2. Duhamagare kuri 0790939824. Iyo nimero ushobora no kuyandikaho ubutumwa kuri WhatsApp. Ndabasuje mwese mukomeje gutega amatwi ya Horizon TV. Njye ubasuza nk'ibisanzwe ndi Fabrice Munanayo. Uyu munsi nimunyemerera amakuru yacu tuyahere kuri imyanzuro ya ONU yafatiye igihugu cy'u Rwanda bavuga ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama yari yatubijwemo abambasaderi bagiye batandukanye bahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Hari ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza ndetse n'ahandi bagiye babagereza kubatumira, ndetse na ambasaderi w'u Rwanda mu Budage. Aba bombi bari bitabiriye iyi nama bari kuvuga ku mutekano mukeya uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bakomeje kubishinja igihugu cy'u Rwanda ari cyo babishyiraho. Muri iyi nama bavuze yuko u Rwanda rufite uruhare mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa u Rwanda rwagaragaje muri iyi nama ko rushyigikiye imyanzuro yahuje abakuru b'ibihugu bya East African Community ndetse n'abasadeke. U Rwanda rwavuze yuko ruyishyigikiye, ndetse u Rwanda runavuga yuko rushyigikiye imyanzuro y'inama yabereye i Addis Ababa muri Ethiopia y'ibihugu ya African Union cyangwa se ibihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe. U Rwanda rukaba ruvuga yuko rushyigikiye, ndetse u Rwanda runasaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko barwanya umutwe wa FDLR ukarimbuka burundu, ndetse u Rwanda rukaba runemera yuko ingabo z'inyamahanga zose ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zavayo. Ubwo ni Burundi, Chad, Malawi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye harimo na za South Africa, ingabo za Uganda. Gusa u Rwanda rwo ntago rwemera ko rufite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana yuko u Rwanda rwemera ko ibihugu byose biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byavayo, ibihugu byose biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bifite ingabo zijya zaho byavayo, ndetse M23 ikaba yaganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko n'umutwe wa FDLR ukaba warimbuka ukava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda niko rubyemera, rwemera ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ugomba kurimbura uyu mutwe wa FDLR umaze igihe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo ndetse Kongo ikaba inabaha intwaro. Niko u Rwanda rwagaragaje, ndetse u Rwanda rukaba runemera inzira ya diplomasi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko bavuga yuko ibihano nta kintu na kimwe byakemura ibibazo. Niko u Rwanda rwagaragaje, rugaragaza ko ibihano rutakemura ibibazo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bimaze igihe biri kuberayo. Gusa UN yabagerageje gusohora imyanzuro yagiye ivuga, yavuze yuko u Rwanda rugomba kuvana ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiye gufasha umutwe wa M23 mu kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bananenze ingabo z'u Rwanda ko ngo zagerageje gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufata umujyi wa Bukavu ndetse na Goma, ndetse banasaba ko umutwe wa M23 warekura ibice byose imaze gufata, by'umwihariko Bukavu, ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'umujyi wa Goma, ndetse bakava no mu bice byose bamaze gufata
bakaba banzuye ko ingabo zose ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba kuvayo zose z'inyamahanga, ndetse hagasigara umutwe M23 ukagani, ndetse u Rwanda rukaganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi byihuse, ndetse hakaba haba n'agahenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'abahanganye ari babiri. Ubwo birumvikana yuko ari M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ndetse u Rwanda rukajya mu biganiro na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo babanje kuvana ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zagiye gufasha umutwe wa M23, ndetse UN ikaba yaratangaje yuko aka gahenge kagomba kubahirizwa, nta kintu gifatika bagomba kugaragaza kigaragaza yuko aka gahenge katari kubahirizwa. Niko UN yagerageje kuba yasobanura bafata imyanzuro, ndetse muri iyi nama bakaba bari batumijwe abambasaderi bagiye batandukanye, by'umwihariko u Rwanda rukaba rwari ruhagarariwe na ambasaderi Rwamucyo. Gusa ambasaderi Rwamucyo yavuze yuko iki kibazo kirimo ubushake buke kugira ngo kibashe kuba cyakemurwa, ngo kubera ko ngo hagiye haba inama nyinshi zigiye zitandukanye, bagatumira Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ntiyitabire iyi nama. Yagiye yatanze nk'urugero nk'inama yari yahuje abakuru basa abayobozi perezida bari mu bihugu bya SADC bari bitabiriye iyi nama yari yahuje n'abandi bari muri East African Community. Yavuze ko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo atigeze yitabira iyi nama, ahubwo yari ari kurekara, ndetse anagaragaza yuko ubwo habaga inama ya African Union cyangwa se inama yahuje Afurika yunze ubumwe, Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yanze kwitabira iyi nama, ngo kandi yigaga ku bibazo bya Sudani ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo Perezida Félix Antoine Tshisekedi yibutira kujya mu nama yari yabereye i Munich mu Budage, aho kuza mu nama ya Afurika yunze ubumwe, kandi yigaga ku bibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inama zose zagiye zigerageza kuba, ntabwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigize igerageza kwitabira iyi nama, kuko byose izo nama zagendaga ziga ku bibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nyamara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nigerageze kuza. Birumvikana yuko u Rwanda rwagiye rugaragaza intege nke za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushaka ko ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibasha kuba cyakemuka, kandi nyamara Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yari yigiriye mu Budage, ahari hateraniye ibihugu bigiye bikomakomeye biri by'i Burayi, niho yari yigiriye aho kujya mu nama ya African Union cyangwa se Afurika yunze ubumwe. Gusa Rwamucyo yanagaragaje yuko ngo u Rwanda rufite impungenge ku mutwe wa FDLR uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, ufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya n'abaturage babo b'abakongomani. Ubwo ni M23 birumvikana nibo yarashatse kuvuga, ndetse bakanafatanya n'ingabo z'u Burundi ndetse n'izindi ngabo z'inyamahanga mu kwica abaturage b'abakongomani by'umwihariko. Ibi nibyo ambasaderi Rwamucyo yabashe kugaragariza UN, ndetse ambasaderi Rwamucyo anavuga yuko gufatira u Rwanda ibihano nta kintu na kimwe byahinduraho. Yaba bifite icyo bihindura, iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakagombye kuba yararangiye kera, igihe cyose imaze. Mu yandi makuru, Vatikani bari gutegura ikiriyo cya Papa Francis akiriho. Ibi bikaba byatangajwe na Vatikani, bavuga yuko Papa Francis amerewe nabi, ari mu bitaro, arwaye indwara ikomeye cyane, ndetse abantu benshi bakaba bari no mu masengesho bamusengera kugira ngo abashe kuba yakira. Papa Francis yavuze yuko ngo yarwaye inshuro nyinshi, ariko atumva neza, atazi neza niba iyi ngiyi azayirokoka. Ubusanzwe Papa Francis akaba ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, aho yagiyeho asimbuye Benedicto wa 16. Ngayo makuru nari mbazaniye rero, nge na Fabrice Mpananayo, bibutse gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu makuru ya buri munsi yizewe 100%. Ndabashimiye mugira muri Imana. Iyi ni inkuru mpamo ku bantu bifuza kwiga ururimi rw'Ikidage, by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu munsi ku itariki ya 4 Mutarama 2025, Der Sprachenhub German Language Academy yakoreraga mu mujyi wa Kigali yamaze kwibaruka ishami mu karere ka Huye, aho babazaniye German Language Academy Huye Campus. Kuri ubu amasomo yamaze gutangira. Ku bantu biga mu gitondo no kwiga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, guhera ku isaha y'isa 2:30 kugeza ku isaha y'isa 5:30. Abiga igicamunsi no guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, guhera ku isaha y'isa 7:30 kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni mu gihe abiga nimugoroba nabo biga iminsi yose guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni guhera ku isaha y'isa 11:30 kugeza ku isaha y'isa 2:30.
Ni mu gihe abiga muri weekend bo biga kuwa gatandatu no ku cyumweru guhera ku isaha y'isa 2:30 kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni muze mwiga ikidage mu byiciro bitandukanye birimo A1, A2, B1 na B2. Mu rwego rwo gutangira German Language Academy Huye tubaha ikaze tubafitiye igabanyabiciro cyangwa se ibizwi nka discount mu ndimi z'amahanga, aho abanyeshuri bashoje ayisumbuye ndetse n'abiga kaminuza bemerewe kwiga kuri discount. Ikaze wiyigira ururimi rw'ikidage kuri make, vuba, neza kandi heza. German Language Academy Huye campus dukorera ahazwi nko mu Cyarabu, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, mu nyubako ya Arisinawi Complex kuri etage ya 2. Duhamagare kuri 0790139824. Iyo nimero ushobora no kuyandikaho ubutumwa kuri WhatsApp.